abibyo kwerinda batandikire kongeramo amani bwa nyuma yo kwamisurizo bwa kwariho abahekera ba ADF abatahira umucyangeki obwo n'ikigenderwa cyo kuteganisa ibyo kwerinda. Mwana rajantina watina bari kolengana nabo tina bari ganira nabo ngatagahindira urukiko bahari yari umwe ari mu aho bibo mu mvatwe muri Nyarujuru ya Mukama akisuka yegera kwimu turamo arokoke bakwenda amasomero kutera amasomero abana bakusomera kabuhatire Bibiliya bakwenda amarwaro bakwenda kutera amarwaro abana bakwenda kwiga muno ibibazi n'abakozi mu irwaro abanasi n'abasaba abandi kubatwara bakwenda gutera abantu bari bakurara bakwenda imisigiti bakwenda ubutare n'ahantu handi hona hari abantu bakurisomereza bari bayindi. Aba babiri bebembirwe omuhwezi w'omudumizi w'amahe g'enkambi ya Rwenzori Mountain Kano Godfrey Kyomuhendo omuhwezi w'omudumizi wa polisi aw'icyanga cya Rwenzori SSP Ochama Dennis kandi abantu bagira ngo abahekera ba ADF bari kwiki 10 nibo batahire omucyangeki bakora bati muda superera yabereye tibasaba kwemera bakakora boka nabo basimura abantu bokoranga nabo basympathize na collaborators ba contacts babenda babacoordinate kubatumira ibyo process. This issue is a national issue which I think will be soon addressed. If you can remember, very recently we passed out some PPCs and very soon each and every district will be getting some of the personnel. Aba babugineho abebembezi n'abakiyamene b'entebe zo kubanza korgo mashaza abiri agarumu erya Kibare hamwe na Kibare East okubahabura okubine kubetwaza bweno buhisha icyo cyabaho nimbasha bamunyikirize gwa RDC jubembi musye batagura undi batarika bampe bwambega then mbumbe bakama banje Mohamed Duncan niwe komanda wanje dene kintu nshitero misho abebyo kwerinda nibagira ngo utine mwanya gona oguru kuza kucingwa ngo bitano baza kutaho engenderwaho zo koratara omyanya nke y'amaramizo obutare embaga ebiterane nebindi gashakwa Ansona Twine.